USimomoze-ke usencome uMthandeni iGcokama Umfoka Manqele-ke ngesenzo sakhe sokuthi-ke akhuphule-ke abanye-ke abaculi. Uthi lokhu-ke bekuyinto-ke bengayilindele kodwa-ke uyabona ukuthi uMthandeni-ke uwumuntu okwazi ukuphilisana nabanye abantu. Wathi-ke lento sengazuthi-ke inganda-ke nakwabanye abaculi-ke bakamaskandi-ke laphana-ke wase-ke eveza-ke umbono-ke onamandla. Wathi-ke akuwona wonke-ke umuntu okufanele-ke uMthandeni-ke amkhuphule-ke endimeni kamaskandi. Wathi-ke abanye-ke bazofisa ukuthi-ke wonke amavukana afike endimeni uMthandeni ahlezi awapraise. Wathi cha, lokho-ke bafowethu-ke akukho right. uMthandeni-ke kufanele akhombe lowo nalowo nalowo muntu abone ukuthi-ke kufanele-ke ukuthi-ke amkhuphule. Shuthi-ke lento uyiveze ngokusobala uSimomoze-ke ngenhloso yokucacisela abantu ukuthi-ke bangabe-ke abanye abantu sebeba nenzondo abangabaculi-ke uma bezokhipha imisebenzi yabo uMthandeni angasho lutho. Lokho-ke bekukhomba ukuthi-ke inhlanhla ubanga nayo. Bafowethu, lento ekaSimomoze akhuluma ngawo-ke la sisiqiniseko esemedia sithe sikuvezele njengoba injalo siphinde sikuchazele kabanzi ukuthi-ke lento iyawenza umqondo. Ngoba kuzokwenzeka mhlawumbe nomunye umuntu akhiphe i-album alindele ukuthi iGcokama lizokwenza okufanayo, kuthiwa uMthandeni angakwenzi lokho mase umuntu abanenzondo. Leyo nzondo yobe ingamukelekile. Lento isuka uthandweni kuyena uMthandeni mase ayayenza. Ingakho ubhekene wensizwa-ke ayiveze ngalendlela waphinde-ke wayichaza. Wasithi-ke akafisi kodwa-ke ukuthi uMthandeni-ke alokhu-ke akwenza-ke kuwonke umuntu-ke kodwa-ke ngoba ekhombisa ukuthi kukhona abaculi akwazi ukubapromothela into zabo. Wathi leyo nto uyithulela isigqoko njengobhekeni-ke wensizwa. Waseveza-ke olunye udaba-ke laphana-ke wathi-ke ubonile-ke izolo-ke aphatha indaba-ke yochatha. Wathi-ke akafisi-ke ukuthi ukhuzane neGcokama bezwane. Kusho uSimomoze ubhekene wensizwa. Wathi-ke ufuna ihlezi-ke ingabhekani. Wathi lokho kwenza-ke ukuthi umculo-ke noma-ke kumaskandi kubona ubuhiqi okuyibona obukhulisa futhi umculo. Asazi bafowethu-ke thina lapho-ke asinalo uvo esingaliveza kodwa-ke yonke leyo nto beshiwo-ke ubhekeni-ke wensizwa. Kodwa kubalulekile bafowethu ukuthi uMthandeni-ke akwenzayo-ke kuyabonakala emehlweni abantu-ke futhi-ke kuyanconywa. Bafowethu asidibane kwezinye.